Urugamba rukomeje kuba urugamba, amabombe akomeje kuba amabombe, intambara ikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije nuko bukeye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Noneho n'akamaramaza ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura muri rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Ibibombe byongeye kuba ibibombe, ingabo za Kongo FARDC zongeye kuzinduka zinyanyagiza ibisasu biremereye ku birindiro bya M23, n'imirwano yongeye kumvikana ku mashami atandatu ariho ibirindiro bya M23 ni mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, aho ku munsi w'ejo Wazalendo aribo bari bagabye iki gitero bagamije gushakisha ukuntu bakwigiza inyuma izi nyeshyamba za M23. Tukwibutse ko M23 yafashe umujyi wa Goma, igafata umujyi wa Bukavu, ikaba irimo irashaka no gufata umujyi wa Uvira werekeza mu gihugu cy'u Burundi. Nanakwibutse ko izi nyeshyamba za M23 nyuma yuko zigaragaje ko zishaka gufata Uvira, perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi yasezeranyije abaturage b'u Burundi ko agiye gukora igishoboka cyose ariko M23 itazigera ifata Uvira. Mwibutse ko Uvira ari umujyi uherereye mu birometero 40 werekeza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko M23 iramutse ifashe Uvira byaba bishyize akadomo ku basirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamara uko urugamba rukomeza kurushaho kuba urugamba, uko intambara ikomeza kurushaho kuba intambara, niko bikurura icyago gikomeye cyane kuri guverinoma y'u Rwanda. Ubu noneho igikomeje kugenda kigarukaho n'abatari bakeya, ibikomeje kuvugwa hirya no hino ni ukuntu igihugu cya Canada kiyongereye mu bihugu byamaze gufatira u Rwanda ibihano. Ubu noneho amakuru avuga ko na guverinoma y'u Rwanda yamaganye yivuye inyuma Canada yarwitiriye gukora ibyaha birimo ubwicanyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ku wa mbere ku itariki 3 Werurwe nibwo Canada biciye muri minisiteri wayo ubanye n'amahanga, uyu akaba ari Mareni Jori Ahmed Hussein ushinzwe iterambere mpuzamahanga mu bya ushinzwe guteza imbere ibyoherejwe mu mahanga n'ubucuruzi ndetse n'iterambere ry'ubukungu, yasohoye itangazo ry'ikoma leta y'u Rwanda. Muri iryo tangazo Canada yavuze ko yamaganye kuba umutwe wa M23 ukomeje kugenzura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa RDC birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Yanakomeje agira ati, turamagana kandi kuba ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa RDC ndetse n'ubufasha bwazo kuri M23 ibigize kuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa RDC ndetse n'ubw'umuryango w'abibumbye. Itangazo rya leta ya Canada risaba impande zihanganye muri RDC gutanga agahenge, gusa iki gihugu kikavuga ko cyamaganye ubwicanyi bukorerwa ahantu henshi mu burasirazuba bwa RDC burimo ibirego by'iterabwoba bitemewe bigabwa ku basivile, abava mu byabo, abakora mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'ingabo za Loni n'iz'akarere ziri mu bikorwa byo kugarura amahoro ndetse n'ubwicanyi ndetse no gushimuta. Yavuze ko ihangayikishijwe n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abagore ndetse n'abakobwa. Canada kandi ivuga ko ibikorwa by'urugomo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, iranenga ikorwa ry'ibisasu biremereye biturikizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo risubiza Canada, yagaragaje ko ibyatangajwe na kiriya gihugu biteye isoni ndetse bikaba bitemewe. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti u Rwanda rwabonye itangazo rya Global Affairs Canada rivuga ku bibera mu burasirazuba bwa RDC, hanyuma rusanga kurushinja ubwicanyi mu buryo bwo kurusebya bitemewe. Tuzasaba ibisobanuro guverinoma ya Canada. U Rwanda rwagaragaje ko Canada idashobora
kuvuga ko ishyigikiye ingufu z'akarere zigamije gushaka amahoro mu gihe ishyira u Rwanda ho ibirego by'ubwoko bwose by'ihohoterwa rikorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero birimo ibisasu ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa ririmo FARDC, FDLR, Wazalendo birirwa bagaba ku banyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo. U Rwanda rwavuze ko guceceka kwa Canada kuri ibi byaha bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu ntigucikwe kandi bikaba bikomeje gutera isoni. Leta y'u Rwanda kandi yamenyesheje Canada ko ingamba yarufatiye atarizo zizakemura amakimbirane y'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yanagaragaje ko noneho ko u Rwanda ruzakomeza gukorana n'akarere ku nzira y'ubuhuza yemejwe n'Abanyafurika, ariko ntago bazigera bapfukamira uwo ari we wese ushaka gukandamiza Afurika yitwaje icyo ari cyo. Nshuti bakunzi bacu, reka mbasuhuze, mbifurize kugubwa neza, mbifurize gukanda ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5.